Šta kažeš, Riki? Na svoj prvi triatlon. Biti zajebano, ali da ćemo riješiti sve. Hoćeš dobiti Niku? Niku? Ne. Ne. Na plivanju nikako, bajk možda, trčanje. Na plivanju nikako. Ni na bajku ne smiješ. A na trčanju, a? To bude borba. Ima dosta brda, meni paše. Na glavu stavi kacigu. Da? Kacigu na glavu, čip na nogu, sve ode gore. Čovječe, koliko ima do dolje. Da, nisam nikad bio. Bome ima do dolje, a? Pa to je 100 metara. Koliko ima? A gledaš kaj je osjećajno je ono teško. Ne, mislim na Visinske. Napisali su 100. A 100 pa je. Čovječe. Ironmanu. Ti ove godine nisi bio? Ili ideš u Mađarsku? Ne idem. Ne idem ja na Ironmane. Ja sam trebao na Havaje, ali ništa od toga. Već od 2020 oteže se s tim Havajima. Tad si imao pozivnicu ili? Ne, pa kvalificirao sam se, to je zadnji nastup kad je bilo ono. To sam se kao age grupe, ne, i onda... su otkazali? I onda je se otkazivanje i sad ono, sad je problem. A i dalje ti vrijedi ta? Pa vrijedi, ja uspijem to prebacivat, nisu svi te sreće. Da stavim na, ili? Ako si vježba, onda stavi na. Već sam probao, ali nemam gumice, nemam za što ću. Ja gumice. Aha, to su ove moje uništene. A Oli ih je baš bojao. si ih uništio. Oli ih je pogrijao. Ajme, pa to je već bilo gotovo, a I ovo ovo, je sad. Ajoj. O njima možeš i trčati pomaknuo, tako svejedno. Da. I trči o njima. Okej. Ajde da vidimo šta si napravio. Znači gel, dobro, to je okej učvršćeno. Ovdje CR, ovdje vodica, iz hotela sve. Dobro, malo je to puno, ali okej. Šta puno? Dobro. Aha, misliš da mi ne treba ova? Ma, stavi si. A da ubacit ću. Mislim, nije danas tako vruće, A da. ali nek Ima stoji. dosta brda pa. Ko zna, možda će ti biti. Ovo su brze. Ne znam, smiješ te tenisice ispred staviti. Ne, sve mora u košulji biti. Evo. Children used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. To je izlaz iz splivanja. Sva sreća pa idemo gore. Ali nije neka utjeha. Jel vam trebalo ovo? Ja mislim da je se ovo samo neki san i da će se probuditi, ono, Na cilju. koji sad sam sanjala, prije moram te nešto ispričat. Vidi ga. Ovdje misle da je slow motion. Ali čekaj, kako si jedno? Sada trčim, nosim doma stvari, tako da mogu vidjeti tranziciju. Nije lako biti kameraman. Evo, Duma izlazi, imam još par minuta prednosti. Dobro.
Bravo Nika. Bravo Nika. Hop, je druga čena. Bravo. Bravo. Čidio. Sad je lagadini. Moraš Niku stići još. Ne znam. Dosta, ali možeš ti to stići. I Jalenka. Dobro, možeš. Ništa. Stiži Niku, hajde Riki. Bravo. Dolazi prvi. Bravo, bravo, ajde, ajde, ajde. Minuta ti je. Minuta ti je. Evo Nike. Bravo Nika. Bravo Nika, 3 minute prednosti. Tak, 3. Tak da lagano. Bravo. Bravo. Ajde. Bravo. A, šta kažeš? Čekam masažu, da se oporavim. Od čega? Od novog. Od čega, a? I malo se provozala? Bolje da nisi išao. Vidiš ono, gore, aj dobro, sad će nizbrdo. Dođeš gore opet uzbrdo. Nikad. A na bajku? Pa ti na bajku, užas. Ne mogu, gore mi noge. A na trčanju, ne znam šta bi rekla, dobro ajde, nije čak ni bilo toliko teško. Mislila sam da će biti gore. Ali ovo je baš dosta teška staza, recimo najlakša je na Splitu. U 8. mjeseci si bila i tako u Splitu. Onda je lipo. Ima i lakšeg u Splita. Ima i lakšeg. Šta ti je u Splitu teško? Brdo Još malo dalje. Pa je, imaš brda, onda 50 metara. A, Riki, dobili smo te. Riki, dobili smo te. Kako je bilo? Nogomet. Samo nogomet. Bravo. A kažem da sam izabrao ovo pravi trenutak za prvu utrku. Nagovorili su me. Ako si ovo preživjela. Ako sam ovo preživio, vraćam se nogometu. Gari kao što srca.